Tala Fou tala mai Ausetalia le amatanga le nei mai aso. E le tau mata le ale le leile whamana tuino le Kirisimasi mo nei ainga wā a fia fale ma mea tō tino I winga lo wā o le tau wā a fia I waenga o Queenselani. O lo longa wali putie le aso wa wha ngai le te leo fale ma wa wha whainga ai feo inga mo le wha o ato soswani tangata o lo o a fia. Whai mai le komisina o leo I Queenselani o Katarina Carroll e winga ese le alo longa ma o se lu I tau tele mo I la tau o lo ngā rurui le lawe ina mai o tangata po le rescue crew. Whai mai le komisina e matua I malosi ti munga ma usiria ma le tolu se lau wala au mo se fisoswani le leina leo au le tue whaftai ai o nei le iei se soifua o li puti ane wa mau. O whai tue peo Cairns na a fia fo I lo longa e meise li vaenga o lo iei ma le vaalele au le saunuanga le Premier Queenselani o Stephen Miles o ta wai o lo ngā rurui le Navy ma le vaenga o le puipuinga Ausetalia tu inatu le lango ma le fisoswani tangata wā a fia fale ma meo lo o au mawai. O iei fo inisi le community wa whaaturanga sa I ngā tupe e whesoso nei mo nei ainga wa a fia e meise le lalata mai le Kirisimasi. O le ripoti ma le fui muma le SES I Queenselani I siria ma le afe wala au o subsosoani na maua atu te tonu le 2.5 tula ua tuana I atu. E siria ma le miliona ave ta avale I New South Wales iei le avanoa e ono ave ese 80 merit points mai o lato la isene pe a whai e tausi le leima munmulta I tula fono le ala tele mai lalo le a whainga fau o le 1 year demerit point scheme o le ama whai ai ele ave ta avale na ave ese le point po se tongi mai lona la isene pe a whai e au sia le leile aso se furufito Januari ele I toi soria le tula fono le awala. E me le whainga malo le stete o le whainga le ua whaia I auna iai ave ta avale I a whaasaunga le mufewa inga ma le whaafuina o ta avale le awala. O le masani e tolu tausanga e whaatari ai whato ama whaina ta pe ese pe ave seati merit points ave ta avale pe tai lao le whainga fōlea o whaatai ta ia nei e manatu le whainga malo le afsoswani lea I le whaititia ti merit points ma whaititia mai ei masoifua mau I lunga wala te tele. Whaisi le fia le au aveloli manisi le au whaita avale me le ponen o le whaatuai ngā luenga manisi o fuafuanga ma fua mai le au solo te ua polokaina awala I me le pone I lato wia lo fina mo se file mua Palestina. O lo iei nei leo I mga ala wali putia nei ngā yoinga I Port Melbourne ma isi whaitu o poloka o ma le au solo te wha o ngai ma se ta avale. Pa mai ua whaapaka le leilea ta avale I whafuane o le Defence Science and Technology Group o se pisinisi nā tau te ngau sia upenga lo ave nātu I atunu I whafo ato ai ma no whanga lo iei ve singa I sasa e tututonu. O nisi le au te ua sai o lātou a au I vaenga o le awala wa hati di euna poloka ta avale. Lo tau mo whai lava leo ave sia saunga le mu mai lātou ia a wale lava fwoi ma le onu sa e le au whai ta avale e maise ma le au ave loli o va ia le poloka o mai o awala matua ia ia lātou ngā nuenga. O le sole a mata whaamutai le Australia Post ma a fifi ma whaamumoli e te tau na ave le meli na ia tau nu uai le nou whanga wa fuafua la fwoi na iai au le I o mai Kirisimasi. Wa iei nei teimi whaaturanga ina le company mo le teimi e te tau na tu ina tua iuta ma whaamumoli e mei sei kā te fia la fwoi Kirisimasi. Saunole li pule o le Australia Post o Carrie Star e 5.3 miliona a fifi e anga iatu le meli le masina lava ia o tuana I o November ai whaapopo lava le numero ai tau sanga te tasi. O le sola le aso mulimuri te tawa iona tu inatu lau whaamumoli le meli ai o lo iai lava le au unanga ale Express Post. Ta ua le whare meli ma whai lava na lafo meli ma whaamumoli pe a mai ale so ai leisi whaamautino le atau nu ule hafifi ai le whai ale Kirisimasi. Ma le tala whai ua iei se whaamanatu o whaamatu mai leo le vasa nei e anga isa o lava I mātua ma tangata mātutu e vai a whanau ma tamaiti a o tūra lata le whaamanatuina o aso fia o le nei tausanga. O le whaarabulawe ua tūra mai se awala pisi lava I melepone le vasa nei wa fia I se tamaititi whai mai na o le rua tausanga le matua la vea I se taavale ma umailo na ola. O tala mai le 9 News o ta wai o le tamaititi na tamu whai kolosi le awala ma lona tama ai la vea I le taavale I Dandenong North le awa uliana nafi. Tamu whai paramedics e la vea I le tamaititi peita I le manuia au whailua leo le mawhatio si ainga o tupoilu whalawalawe. O le aweta avale na vea I le tamaititi o se tamai ona tausanga mai Gippsland ma lo soswani leo suenga ai leo tau fia. O lo whanga solo le solo suenga masiaki leo ata ma le CCTV ai o le whautuanga o tu ina mai mātua
Mātala, ma wha mautino le saunga le mua le whanau, a o tūra lata le whamana tuino le asa Krisimasi, o le aso e fia ai a inga matangata uma i le soifua mai o le ri whaola. Tala nana Radio Samoa mai Ausetalia i le neifo i aso.